Mutaalamu wa kumenyera RIERA MITHIKA MZALENDO AUGITE RIERA na ANTU niriumbite kuririkanwa kumania na kugairwa kigina kiri mbeca cha CDF. MZALENDO AUGITE RIERA nirigwatirite mung'ana jwa gicunji kia 5 kuma kiri igana kiri kigina kia CDF ontu bugatethia muno kurimenyera na gwitana mbere na kuria antu batikaye kwandaga miti ya KENDA tukuringwa mbica indi bameanda bagatigĩra ni bakumithingatĩra KENDA yithirwa igikura bubwega. Muthuri Muriuki atutariria. MITHIKA MZALENDO uraonekana muno agitethera manthu JAIRA augite nandi ni untu bakugwiria kuona ati gicunji kia 5 kiri mbeca CDF iketho ikiathurwa muno ni kenda gutegera manthu JAIRA itubati guciuria kethira obuo wakariko ukethira kwina system unu uri kuka monitor lakini no kumbike thaa hii tukio target kinya no ntu CDF mostly yitherere skuru tukia ku target tukaua mbeca ira ciithire yibwithacia na kethire yontu 4K club ira cia revive ira cia sukuru uti sukuru iti 4K club po wende tukia kuwa yetania na system we skuru eu yabwa muno amna bubu MITHIKA MZALENDO kwa kaunti ya Meru yobakura kugulika mbeca muno nonto kuria kwagia ngwataniro kana uni ura apile kwa na uru kuona yontu na Meru thirikari nene ni kuikara yake iti kuritanira ngui kabisa na county government kwa twikende ukethira kaseti kana cia county sire witaniria boya na national government yethira ina benefit nontu nkethira ndreuni orankithithia nontu mbeca irateka cingi kwa twika tukairinganira yontu Meru ina constituency kendra times 5 yu mbeca yana yu ni 45 million ikia kuringanirwa alafu ikaringanirwa na iracio na use nacio cia floka iringaniri ukumekwa kiti bakabwithia kiti ba implement yomwe euka gukwira ira ibati kwithira ya ideal situation kwa twika kutindwa isi ithira ciikuo na kutina mashindana ya resources akiwa kaunti iria atongire baketha bagwatanirite iketho ikiguna nkuruki kinya gikigina kiria iketho kiumite kaome thai no kuona iturari nara Dubai tureire kinya president no monere muno kwina mbeca mibuko mingi muno mbeca ira yatangasirwe nara nereke yake antu baibangite ira ite yake antu batibangite yontu Meru county ikubati kwithira obuko kiona na cia kwimantu bakuthithia yakethira yena ngerekano no buo ya kwerekeria bira ikwendeka ki mantu ya kwendeka ya ucinci RIERA anobu awaginto eke bata ni gutigira miorere kumira ati kwina mite mingi yandi ikethwe kithingatiro kana untu bubu ketho kwina uma no to at the end of the day kinya tuko we billion 15 kai mite milioni 10 o county kethire kiande yana atia na ne ata tukethira tukimenya obuo muti yetire yo andwa na yo akura kwa twina ituko develop system thirikari BC Ministry of Environment ni waina system lakini bahatu tukethira twina iraita wa monitoring system na tracking system ira kwithira every muti yukwa andwa arabare tuke atukona bwo ndi twari ntsiru itwere itwandire mitengiri tuwe ni thano tukona obwo ni ira tiro tweta aura every system tiene akawikundi bya CFP MWINGI mitu ni biri kuthabikio na mbeca ajojo ne jumoroto jwa gutikira ndebu kuthabukithika mbeca ira ikutumirwa KFS babati kunenkaira antu bao bakanda in fact now every sustainable muno na uni otu eta mantu tukaria na minister season wingi kithira ithire kabyo tugethira tuketo support antu bao bethira bena incentives yontu kuwe yo very tukuita nontu bara no bo bakethira bakeana mitina no bo baetoka akethire kundikira kitethangala na nontu bakwithira batewiteja na miti yake mitino mwaka yongero mantu yake yate ya miti kenda bo botelia muti yoro yuko ukoria uko bwetawa ukoria miti tree growing ankiripotera UNTU TV Muriuki.